Hey, alып kele yanımda. Ажырашам деп атат ал. Не чеп атасыз? Bir тұрып ажырасам дейсіңер, bir тұрып жарасам дейсіңер. Мен не қылайын деймін? Sen otur, ayalыңменен ысық чайыңды ішіп бір бөлмеде. Мен ешікті қырдап кешірім сұрап жүрейін. Алып келіп тұр. Апаңды оралып келесің. Апаң келмесе başka қатын алып бересің маған. Мен при чем анда берді? Ошол сени тарбиялайын да ушунун баары чыгып атат. Көчөгүн эле ката тияктан. Сен ажырассаң мен да ажырашам деп аттың беле? Ошону биз угуп кой, ажырашып кетпесин, ынтымактуу болсун деп. Экөөбүз ойноп коелу дегенбиз. Мен образга кирип кеттирмин, каякта бир сөздү айтып ийип, эми ал точно ажырашабыз деп атат. Келип бер менин аягымды. Канча жашайм мен азыр. Пожалуйста, алып келчи. Мына дүйнө караңгылай баштады, сезилип атабы силерге. Дүйнөнүн караңгылыгы жок эле жөнүнө свет өчүп калды. Ошол светти апаң төлөчү уктуңбу? Эми ал төлөбөсө бүттү. Бүтсүгүнү сууң өчөт, андан кийин газың өчөт, андан кийин кредиттин эси келет. Өлөбүз ошентип үчөөбүз ушакта. Сен үчөн уктуң, алып кел бар аялыңды. Бирдеке болсо эле мен күнөөлүү боло беремби? Sen korkan yoksun. Not karmap durayım. Hatta çay içeceğiz be. Ayağımın çayını içkim geliyor.